tuduh ngayapur nah. Tasya, Adit mainnya. Engken malu engken. Ajak orang TikTok nih. Milo sih. Ada kegenangan gitu lah. Ya, tuh alet-alet kan kegenangan gitu. Bah. Alet-alet. Tadi kegenangan gitu. Aku gak itu. Itu. Nak nu alet. Tadi kegenangan gitu. Aja om kegenangan Bali jani. Aku mah. Aja om kegendeng curek-curek. Nah, ane jani aja di sungai lingkaran. Ya. Nah, ane jani. Nyan ane paling cenekut tuh di tengah. Yang mah. Agak paling cenekut. Nah, kayaknya di kene di tengah. Nah, limonnya ditundun nih agak jani bo. Bo becek dua teluh. Cure-cure sementang alang-alang buku-buku tiang melimpah. Aji kata aji satu pece. Mana bakat anak bagus pece. Enyo Abang limonnya. Cure sementang alang-alang buku-buku tiang melimpah. Ada mau Mika lewat. Mika main. Nang ujian ini rame-rame. Nak melajah sambil lama gendeng. Oh, kadang kan ngujianin rame. Aku apa tuh? Nih, aku koran. Siapa koran nih? Nah, lu baca aja, Bas. Ini koran Bali Pos ada nih. Nah, Bali Pos ini misi tentang peraturan gubernur Bali nih Jani. Nina kadi irago mangkin nganggen pasian adat Bali lan bahasa Bali. Lanturnya nih wenten malih peraturan gubernur Bali nih. Nah sekadi mangkin kan dados nganggen sampah plastik. Ampun unin samian iki. Ampun. Iya niku ampun mangkin ngiring irago ngajegang budaya Bali nih. Nah, ini madan ngajegang budaya Bali tuh contohnya nih sekadi irago megali-galang. Nah, ane jani ajak irago megali-galangnya. Ya. Pasti tiang guminelando Mariana Lenana Sangkala Giring sarang-sarang Pasti tiang guminerahaja Marga iraga sarang-sarang bahagia. Sampun galah, hangjang dumun, benjang maneh lanturang ge. Terus cinta jahe bareng ngigel ge. Iye dados, duaning alit tali ke sampun uning, napi tujuannya melajang mengigel. Unik. Ini kata tujuannya Ngajegang budaya Bali ne. Dempen irago sireng maneh. Inge lantar sapunika tanya presiden atau lantiang sarang semeton tiang. Tiang muaster madini tayani. Tiang nikada budia stuti. Kupotang tiang anto karang mulu santi. Om Santi 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 Om.